Our side's all clear. Wait, what's he playing at? What do you got? It's Ravison. Let's move. Go, go, go! White van with commercial plates just jumped the checkpoint. We're in pursuit. There could be anything inside that van. Assume but do not engage. Punch it, Mitchell. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi gameplay na kanalu Media HD. U današnjem gameplayu igramo Call of Duty Advanced Warfare. Misiju Collapse, San Francisco. Valjda dešava se misija u San Francisku. Vozimo ovdje nekakvo auto. I pratimo ovo što piše, vidite, Script. Ucaj tako. Bravo, ja, ne. Nešto opasno puca po meni. Vidjet ćemo koliko će klip trajati. Planiram snimati do 15 minuta, ne bi više, mada nadam se da ćemo završiti misiju za to vrijeme. I sad moramo ići ovamo trakom, u suprotnom pravcu. I nešto me gađa, a ne mogu... What the fuck? Yo, what? Šta je ovo bilo? Šta me je uništilo malo prije tu? Evo, opet. Sad smo nešto uništili, nekakav automobil, a evo još jednog koji kao da puca. Ovi helikopteri što su iznad nas su naši. Koliko vidim, ne pucaju u nas. Ne. Ovo sad ja nemam kontrolu, izgleda ovo je se treba desiti. Objektiv complete, znači ovako treba da bude. Nadam se da me dobro čujete i da dobro vidite igricu, naravno. Eto me za tobom. Znači, ubrzao sam sebi reload na igrici. To možete uraditi kad pređete misiju, imate opciju upgrade i imate gore neke zvijezdice. Rokaj majstore. Ne. Ovako malo ćemo pobjeći. Sad. Otišao sam, bio ga preblizu njima. Moj, pardon, čovječe. Znači, igrica ima tu grešku nekako, odjednom se stvori ovaj tvoj igrač na mjestu gdje ti putaš protivnike, te to nije normalno. Samo ovako putaš po protivnicima i odjednom se stvori tvoj. Mada igrica nije toliko loša, samo kako se ulazi u sredinu igrice nekako kao da mi je grafika slabija. Hajde samo malo da pokažemo na čemu igramo. Igramo 1600 puta 1050, 16:10. Automatik je ovo, mada ja mislim da je oko high. Medium quality, uglavnom igramo high medium. I igrica opet lijepo izgleda i what the fuck. Previše ovi protivnici vole da ubijaju. Imamo double jump, to je dobro. Shift. I nećeš. Imam i granate launcher, prateći ove granate. Ovako ćemo im malo poslati da se raščiste. Tamo su izgleda onaj dio zapalili. A
ti si me najvjerovatnije ubio i prvi put. Kako si tu uspio uopće i doći? Pardon, kako si uspio doći? Pogledaj šta je njega. Svaka čast što si došao. Na ovom ovdje mostu, znači, ljudi dolaze s svih strane. Jedni pucaju s jedne, drugi sa druge. Aha, evo Vero. Pa što me ubije? Što? Ovako, probat ćemo sada pucati. Odavdje, da mi imamo lijep pregled na protivnike. Da znamo gdje se nalaze. A ne da nas ljudi rokaju kako ste. Znači vidite kako je reload brz kad se upgradeuje. Nenormalno brzo reloada, što je dobro. What the fuck? Ovdje samo čovjek stane, on me ubio. Ja mislim da ovaj helikopter moj, barem bi trebao da bude. Najvjerovatnije nećemo stići završiti ovu misiju za 15 minuta, vidjet ćemo. Ja bih volio da je završimo. Znači, igrica nije toliko loša pričom. Tipak Call of Duty je uvijek znao napraviti igricu sa dobrom pričom. Jest da grafika je bude slaba, ali sad su i grafiku poboljšali. Ovo su civili. Aha, možemo i ovo uraditi. Nosimo vrata u ulozi štita. TC. Ok. Ajde spadnite ovdje iskod brava. Nemam nemam metaka. Baterije na onom drugom. Ovo što ova puška polijeva. Gore se dobro, ja mislim, popeti, imalo bi dobar pregled. Nova puška, treba mi. Gore bi se mogu popeti, ja mislim, ovako. O ne. Ja mislim da oni mene ovdje ne mogu svi odozdo ni pucati u mene. Mogu ovi samo iz daljine. Wall ammo. Probat ćemo naći novu pušku. Jako da ovoga nisam nikako bio uzmao pušku. Inače mi ovi što nosaju valjda machine gunove, što su ljudi nenormalno otkidaju kad pucaju. Znači ostajete bez helta u sekundi.
Ubice garantovane. Približavamo se ovoj ruti što nam je zakazana. Koja je ovdje shit? Tako. Baga. Ovdje prozor ima. Umri. Pardon, druže. Nisam te prepoznao. Hajmo gore, hajmo gore. Šta ovi rade? Ubi to sve, odmah nema šta. Ubi, bravo, dečko. Open, okej. Open. Opa, vari čovjek. Ne. Ovo su oni roboti što su nas tukali. Šta rade? Ne. Izgleda lijepe se. Sad će, ja mislim, spukati. I most, i oni, i sve. Call of Duty je inače ovako dosta predvidljiv. Mene ovo dosta posjeća na ja mislim Modern Warfare 3, mada će neko možda reći da to nije tačno, ali neke misije su dosta slične. Koja je igra u Modern Warfare 3, to mi je bio jedan od boljih dijelova Call of Duty-a. Znači, što se tiče još igri, zaplanirano sam imati Far Cry 4 prelazak kroz igricu. Snimit ćemo prvo jedno, 2, 3 epizode, ako se vama svidi, snimat ćemo totalni prelazak igrice. A sad pogledajte kako se ovo dešava, šta ovdje sve se radi. Mitchell, you alright, mate? Fucking bastards. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove emisije. Pogledat ćemo upgrade. Beacon oil. Imamo ovaj jedan. You have... To ne mogu. Imamo jedan upgrade points. Uzet ćemo koji kamo ne možemo. Reload ne možemo. Lethal grenade. Može ovo. Upgrade. I to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali. Ako vam se svidjelo, lajkujte klip, šerujte ga i subscribeujte se na kanal. Ćao.